ehlaziwe wena Yakusola nguwe ngibuye nganeni wangasenzi nawe umqondo uthando Yakusola nguwe ngibuye nganeni nawe wangasenzi umqondo uthando Sibingelele bafowethu lapho okulimayo njengamanje igubisile emnyama kanti nizokukhumbula ngealbum yalo elayikhipha ngo2019 zazo 3 kuNovember isihloko sakhona esasithi ubhoko lomlenge lapho bafowethu enangikhombisa khona isupport ukuthi nangabe kukhona into enhle niyakhona ukuthi nimchase lo muntu lo sithe wayenza manje into esifika nayo kusifika nelinye iqembu okuthiwa Izinqonqo Ezintsha simningi ngimbuzo ngalelo gama ukuthi Izinqonqo Ezintsha zihamba kanjani liqhamuka kanjani leli gama leli kodwa ke nathi sothi lezo impendulo lezo nje ezisagodliwe njengamanje engimphethe lapha esayidini umzansi umfokantu ngicabanga ukuthi unama album amabili namuva ngazi beyibiza ngoNayiswana Mzansi eshe bahlali ake ngibingelele ngomfokantu omzansi igama lakhe ngelokuzalwa igama kunjabulo phansi kwanongoma ehlala Nkosi kwamhloyahlwe eJamela kwamhloyahlwe isigodi kuthiwa ke samasonto ukuthi ngane ke umuntu obuza udadewabo ngoba cabanga ukuthi bonke bayazi ngaleyo ndawo cha bafowethu ngeke ngilande kakhulu angimusha endimeni kunamaxoxo esengwenzile bengibiza kuona Nice abantu bayawazi inkundla zokuxhumana online bayazi music video abake bayibona abanye ku1KZN kukhuphuka so le support belo kuniyenza kithi bekuyiyona esenza ukuthi sikwazi ukuphinde sisenze omunye umsebenzi nenzayo ngoba ningabantu abokujabulisa okufanele ngakho isikhathi sale nithokozile Tulamfana Izinqonqo loshundilo Tulamfana Izinqonqo lengomale Tulamfana Izinqonqo Tulamfana Izinqonqo lengayo Tulamfana Izinqonqo lengomale Tulamfana Izinqonqo lengomale Tulamfana Izinqonqo loshundilo Tulamfana Izinqonqo Belana funubone okokukolo gangabola Siyale nuye tala tibelana funubone okokukolo singangabola Linye pubese munyuza Izinqonqo indesichalesi Yesibani sakubo mbatela ngomkhulu Tulamfana Izinqonqo Tulamfana asithi ngoba wesivele silele gama singadlulisa abanye abafowethu abaphambili Izinqonqo Ezintsha sashintsha kancane lokho ke futhi uyobhema ukholo emkhulu uma usukulalele okuphakathi umsebenzi esiwenzile nje mkhulu kakhulu umsebenzi esiwenzile hayi ukuthi sigida sishayela ihlombe kodwa indlebe zomuntu ngezimkhohlisa engamkhohlisa omunye umuntu uma ekhuluma naye kodwa inhliziyo umphekisa ngoba iqiniso bilazi cha bafowethu uqala kwenyanga namhlanje ngoba senzele lokhuzana bese ngathi sayidanga ukuthi izophuma nini kodwa mina ngoba ngangithanda ngicela ukuthi decide la manje nge22 kaSeptember so bese idedela umsebenzi lo ndobe nehlanga nje niqonde ngolayini 22 kaSeptember so bese idedela bafowethu ningathuki nibona sigqoka into efanayo siwona amawele cha lutho asiyo amawele yilokhuzana la enye impahla nje noma ngizothi ilogo lomunye yenye ikhampani ethena cha bafowethu ngoba nisemehlweni abantu yabona nje ngofuna ispirit gin khuluma ngathi lapho base becela nisigqokele bafowethu so ke sigqokele bona nje bagqoke kusho ukuthi singama ambassador asi spirit gin
sikhuluphele nje imali sikhuluphalise yeke ikoloko ukuthi cha bafethu kahle into esikhuluphalise ukukhululeka sikhululeke kakhulu bafethu so ke siyacela ukuthi nayo impahla lena manje nibona niyithambile isithinte kulezi namba ezilandelayo asifuna ukukhuluma kakhulu into sizosikhulumela ingoma bese nizobe senibuya kithi besitshela ukuthi kuhamba kanjani nasethu bafethu siyacela kakhulu support yenu emateksini lapha na hey kunabafethu lapha nabane support lapha kakhulu eJVA lapho mangithi JVA ngikhuluma ngemoto esweswe phosphorus ziye Jozi 2 ephosphorus nabo basinika abafethu kakhulu support ngicela nabo bengadinwa cela niqhubeke nani ingane zakwethu kubunako lapho kufika khona umculo lo mawufika kuwe udlulisele nakwabanye ungabe ugombela kwesakhe noma ungabe lenhlobo lena ekhandwe ngomona ngoba umuntu okhandwe ngomona ubumba la khona ukwazi ukuthi umqaqo lo uma umqaqo lo mntu uyambulala kodwa kumele ube nendlela yokulwa naye kancane kancane uzibone ukuthi ushintsha kanjani so ngicela ngabe leyo nhlobo enomona cela ukuthi ukwehlisa kancane bafethu makufika nje ipromo engqonqo ezintsha uzama ukuthi uyidlulisele nakwabanye bafethu iqhubeka itrend lemnandi into emnandi uyamnika omunye umuntu into engamnika omunye umuntu ukufa kubuhlungu ngokufa bafethu ngiyacela ukuthi nje ke mayifika ingane zakwethu nithakasele nidlale njengoba nidlala njalo abantu siyanethembisa ukuthi into enizoyithola lapha ilento vele nilangazelele kizo ikahle kahle sejabulweni cha bafethu njengoba sikhuluma nje kunamhlanje kuzi 31 sikhuluma phe kwesicelo sokuthi umuntu ngabe eliwa ngedatha lakhe ngoba umsebenzi wokuthola na online nje from May 22 September lenge lenyanga sesiyakuyona so ukukhula kwethu kulelekile benikwenza bhubesi elimnyama nebenikwenza kuneswali mzansi siyaqusa siyacela ukuthi nikuthathe nikufake nonke nikwenze nikufake ikhonto kube zingqondo bese ngibuya ngizela ngithi diye lapha kumkhaya kunencwadi yathunywa ngapha ngaluthi ayibuya ngapha kwaceze kodwa ngidalwe igama lami ngoba nami ngezwe nganje banye nje ukuthi cha impendulo yona ikhona uyitholile kodwa angifisi ukuthi aphinde ayibhale futhi anye ngoba futhi oyehambe lo mculo ohlala ekhaya vele qhubeka nokhilimo mkhulu kakhulu umsebenzi ozayo Kukhumbula njalo ukuthi ubube sinindinyana alezokero nokuthi yazi nesibi nogwada lo Nabafethu inamba ezifumana unesicelo ngokuhlala yazi nesibi ukufaka support ukuphumelela nani kulithini yazi nesibi 3942 W1 akushala ngaso ukuthi bathi uma futhi nangabe yini yodwa hey thabe straight